peab ilusti vastu ja tuleb siit jooksustama. Raal saab minema see Eesti meistrina Soovia. European champion Peter Brown already moving 200 meters before the line here. And showing that the rest will get gold to go here about the medals from the silver. It must be the rating here. Medals are presented by the Olympic champion decathlon in Sydney 2000, Mr. Erkki Noova. Bronze medalist representing Estonia. Bronze medali võitja Eesti esindaja Janek Õigla. Hõbemedali võitja esindamas Hispaaniat, Jorge Urrea. Gold medalist and 2015 European Under-23 champion representing Netherlands. Kuldmedali võitja ja 2015. aasta Euroopa 23 aastaste meister Hollandi esindaja Peter Brown.